ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯦꯝꯂꯦ꯫ ꯔꯥꯖꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏ 132 ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ 2 ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ IDSBꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 132ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ 2 ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯔꯥꯖꯣꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 383 ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ IDSBꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 132ꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 110ꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯂꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19ꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 14ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 17ꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤन ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 14ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ 13ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 385 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,835 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,380 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥꯅ 938 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ 182ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ 5, ꯆꯍꯤ 13ꯗꯒꯤ 60 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ 19, ꯆꯍꯤ 38ꯗꯒꯤ 95 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 132, ꯆꯍꯤ 93ꯗꯒꯤ 70 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 101, ꯆꯍꯤ 78ꯗꯒꯤ 85 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 139, ꯆꯍꯤ 83ꯗꯒꯤ 60 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 209 ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ 38ꯗꯒꯤ 105 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 22ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 967, ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 135 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯅꯥꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤ 4, ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 12, ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 4ꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 283ꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯡ 79ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 38ꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 92ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 34 ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,980 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13, ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2, ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1, ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38, ꯃꯦ ꯊꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 109ꯅꯤ, ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 398 ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 200 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 23 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 167 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 118ꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 169 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 138, ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 119, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 115, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 58, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 118, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10, ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 42, ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 11, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 11, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9, ꯅꯣꯅꯦꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3, ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯔꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝ-ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯍꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯀꯤꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ SOP ꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫
Director na makatana hai handak talak lamba central team na tongan ba wafam sing recommend torongke. Madugi manungda health department RIMS Janem samari private hospital singi marakta amaga coordination laina thabak tawna ba khananke. RIMS Janem na sing hospital sing delay ba senior faculty sing na junior doctor sing bo puning thogot baga loida masa maksu ward chatuna anaba sing yengba yauna papatak piramke. Masih loida na home isolation tawbagi thabak si hiena akan ba mieng changna na ba thabak lokot ba mathau tai hairamke. Non communicable disease sing amadi tuberculosis ki anaba sing asi layang sing lep tana chatana ba recommend tawram baga loida na COVID na narob anaba sing mapung phana layang pina ba recommend tawke. Masih thabak RIMS amadi Janem sta post COVID clinics sing mit coding ki hangdong na ba amade post COVID ward sing hangduk na ba khangalam ke masih loina na vaccination ki thabak sing hena kangkana na ba pautak piram ke loina na ahum so we basit lakpa tarabadi angang sing de hena chaiting nang ba ya bagi akiba leibana angang sing khaktagi oiba COVID hospital asi lingkan na ba khangalam ke ake ato pa pau amadana curfew lauk thok laga chanhan bangam daba tawbi gano Manipur dalega na COVID theng na ba curfew lauk thok laga mapung phana chanhan bangam daba gi mami amata bagum Tauri basi tahuning de lega na cap caba tabak lakot haningi aina Manipur Pradesh Congress Committee Vice President Dr. K.S. Ratan Kumana Pongdokre. Paumising ko una ba amatam hang na hai Manipur lega na COVID theng na ba hona ba healthcare system asige function sing amadi operation ki tabak asi decentralized tahuningi masi tawdaba na COVID theng na ba mai pakta na ba gi maram ohen gani haige. Mang hai lega na curfew bonung de cheng yen thok ba kar pai ba sing de so cheng phangan da ba asige matang da House ki sub committee ama seven ninge masida miyam ki kholau kya leiri bane masida miyam ki pet daba kya leiri bane maghai curfew manung da mittarani asiding thina ngang na chadan ninge national highway sing da amad state highway sing da leba kaithel dukan sing dola basu laira khulakta atheng ba phabu dukan hanglipa mana masing joliba amadi maduda SOP ngak taba kya aduna laichat asi ke hena santok na bagi maram ohelle Manipur da frontline worker amoy na mathau tawriba media gi mibising atu ki tamak lekak na life insurance policy am lau thok pi thona ba khoi ge jaifa tharang ki thabak sing pai khadan ningi aina mangna ba khata ke paugi mifam aduda MPCC ki pandemic management subcommittee ki convener amade MPCC ki general secretary Haresur Goswami na hai se minister nang hek haki ngangning ba pangang tangang bagi maung da tawbasi tawaning de Hayang dagi hawgudor ba mittarani ki curfew asida miyam mapan thopi kanu siang pigi ai ki popo pamasi jamna lebak thibane Haujik sandok liba asi miyam cheng thiba tholak pada sandok puai na uhan basi lebak thibane masina maram masisu maram amu oibadi yai adu asoba maram kya leiribane Si minister na miyam da cheng thilabasu thinbige aina phangthok lepo wapamasi palibas cheng asi karamba cheng no Nabsagi yeliba cheng asira nadragana PMGKAY gi lemna yeliba cheng dura ani jiyo ba taragadi kat pai de basing gi oina kadai de gi cheng pi ga dori bano hangke se minister na kadi guma thabak ama tawbu matam da policy ama ki makata pangthok nari bane haujik taingak na pir ba cheng asi ningthina yen da bi wakat ke lakle constituency khara da PMGKAY gi cheng ka nabsagi chenga yeliba asi karmono haiba miyam da chamam na ba thogale Masih macam na ba si thogan tana balengan hona biu haike ato papau amadana mangkiba Russian plane da tungkiba taragani pan ing na phangle Siberia gi lamhang amada emergency landing tawkiba passenger plane amada tungkiba miui taragani pan ado loina maksuk nagi khet pa musung sopa gumba khajik ta loina na hinglak pada Russian official sinanga si angak pa amni haina thaga nakre Siberian light aviation silan operate topa AN-21-28 plane aduna Kedrovi town dagi Thomas the Paiki with the communication phangba gamki dabani aina governor Sergei Zavastetkin office na aike hard landing ama taw khiramba yaba amaki matung da plane adu phangle amasung hingau basing adu ure aina emergency ministry na kona law thoke aviation agency na plane adu Tomasko da airstrip dagi kilometer samayang khimanga lapada phangki aike Kyu home jaw na tong kibe me puna making na phangle ana governor gi office na law thoke ai koi puna mang nagak ba amu oina thajai madu aseng pu oiram kiba oira kiba musum kuding ba king kiba adu pilot ching adu gi professionalism aduna ni haida governor aduna aike prime minister na covid leptana hekalakli ba state ching da ahum subu web ki section tharang lokhan na ba khangan kre COVID-19 के पॉजिटिव केस लेप तने हेगलक लिबा स्टेट चिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाइचत असि गी अहम सो वेब थेंगना बलकत पयाबा सेक्शन थरंग सिंग लोकन ना बखंगन क्रे आइरे
Agency ki pau aman hai lebak asigi tongan ba state singda covid positive oibagi chang leptana hengalakpa asina laite asigi ahum sabu web box sana sandora kat haibage mi bible leire maramaduna lebak asida marwina covid case leptana hengalak leba state singda miyambo covid test tawthokpa contact tracing tawba positive oibasing leheng sathaba amadi miyambo vaccine kapthokpa haiba lalong asi sinaduna laichat asibu thengna thaba hona si haina prime minister Narendra Modi na phangdokre aige Prime Minister Narendra Modi na Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Maharashtra, amadi Kerala ke Chief Minister singa wari sanaba amada haukiba chayul asida thengnadiba COVID case sing asigi manungda chada marfude harvest state sing asida gini ani subhara phangdoke Maharashtra amasung Kerala da COVID ke case leptan hengalakli asida asigi oina khudong thiningai ne manai ki maramaduna COVID ke case leptan hengalakli state sing da laichat asigi ahum sabu web laklabasu masidagi ngakthukna da akan basik section tharong yamna maru oi masih kita miyam test tau ba positive oibasing kanak dalam basing kangdok pa positive oibasing hintina layang ba amasung miyam ba vaccine kaptok pa hairi lalong asida sangchen ba mathau tai asigum ba phiba masida state khudimakta miyam pun ba thingba yamna mathau tai masida miyam no sena wakal tabiu state sing the incentive care unit ICU bed masing hangana na ba phan pina na ba thorang tau tun leire hadak tasu September lengak na handak tasu center lengak na emergency COVID-19 response package ki namak lupa crore Lesing kulum dai thado khre Manipur da ngasi dagi mapung phaba curfew chalaina da sem saba loi khre Manipur da jangna santur liba covid ki delta variant ki chen thadana na bagi pandam da Manipur leka na state sen pathung bada hayeng ayuk dagi da mitara ni chupna channa ga da ba mapung phaba curfew chalaina da sem saba loi khre aduma po lenga ki thaudang asida hana dagi CRPF ki Parsons in Sinagari ana thaurang toram badu hojik phabi oina di Sinagani aibagi chap chap paw mata phangba leitre COVID-19 की लाइसेंस संदोर खरब तुंगदा मणिपुर दा थमलकीबा कर्फ्यू सिंग अदुदगी ख्वाइदि कासिन मखल की कर्फ्यू थमना बलेगाना पुलिस डिपार्टमेंट दा खगनग्रे मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट एसपी सिंग की मियक मखा दा लेगा थमंगजु ना कोमथोकीबा खर खक नतना दुकान सिंग निमित तरानी हांगबा यारारोय लेना खुल्लक खुदिमक दा पुलिस पर्सन सिंग जौसिन के दौरे मसिगदम पुलिस ऑफिसर सिंग की टीम क्यामरोम खाइदुकना दुना हायेंग अयु अगन बदगी हौना माथौ पांथोक सेम साबल लोइख्रे आइरे Adamoy naman ngasi ayuk amasung nungtan ki batam dari impal mayul da COVID-19 ki lachat laksin na bagi curfew thamba na tana. Curfew thamba na traga na shutdown na sing ba chalay bagi saktam ama pau ba uba pangkide. Si Minister ki angang singi tengbang scheme ki guideline semkre. Si Minister ki angang singi tengbang CMAT haribe scheme asigi draft guideline ama tha asigi taruk ta pang thoke ba. State cabinet da ayaba pi khraba tung da ngasi Manipur lekang da gazette notification thok na scheme ba se final guideline semkre. Manipur government ki social welfare department ki deputy secretary Dr. Sonia Oinam thokiba order asigi matungena housing state asida mayuk nariba covid ki laichat asina maram oidana mama bapa animak laikhitraba sahi taragani pan makagi angang sing scheme masigi kanaba bigani scheme masigi khudong chaba phangkada bangang adu laichat asina maram oiduna apo pa natragana ayuk pa mama bapa animak laikhidabadagi orphan horaba angang oikadabane scheme masigi damak apply torku matamda laikhitraba mama bapa amadi death certificate angang adu mama bapa animak laikhidre aibagi gazette officer natragana CWC na pipa certificate angang adugi natragana maride na pamyoy amagi Aadhaar card bank account details angang adugi age proof certificate angang adu mai tambagi reading certificate amadi ingkholgi jama bandi ki copy hakadabane atopa pau amatana anisuba hajki damak pilgrim sing makada thungre Coronavirus pandemic ki manung da pangthok pa chang antharaba anisuba hajki damak Islam ki khwaidagi senglaba mafam adu mark sing amasung social distancing thambaka loina pilgrim sing na ngasi thangchanamita asengba city makada thungre mamangi sahida tabit bangani ki lai ki thorum adu da coronavirus sandokba amata thogan ki daba mai pakpa adu andagi sahi asida cho amuk thokan daba ningthok pan bar leibak asina supna ki mapung phana vaccination tawraba mioi lesing humpu khak tamak thorum asida saruk yaba yalle andagi sahi ki asidi saruk yaga doriba sing adu lodari ama tawraga khalle basing da music adu makagi grand mox adu purake madugi matung da makoina sana majun lonba amubu masugi phi amara question ba asoba cubic structure kababu koina satuna tawa fangthok pa haukai haugane miwi kena chakthek pa makai sarba nungsa gi maisa gi kak thongna ba saten sing chu purage pung ahum khuding gi mioi lesing taruk hek thunglaba ka tawar adu tawa fadu pangthok na ba changla kare aina haz committee gi wangangu erbe Hisam al Sayyidna AFP da fangdoke areba kanglop sing aduna hek
थोखिबगा असेंगबा मफम अदुदा सैनिटाइजेशन की थबक पांगथोकने लिसिंग अनि तरागा मपनदा मियोय मिलियन 2.5 लोमना सरुक याखिबा लोइना मालेमगी ख्वाइदगी चौब सही की ओइबा लाइनिक लाइसुम की थरमसिंग की मनंगदा अम ओइरिबा हज से इस्लाम की जुम्बी मंगा की मनंगदगी अमनी अमसुंग मुस्लिम पुनमना मखोय की पुंसीदा यामद्रबत अमुक खक्तंग दि सोइदनमा पांगथोकदबा अमने हायंग नोमाइजिंग नमित्तगी हौगदबा लाइनिक लाइसुम की थरम अदुदा मयाम अदु इस्लाम की ख्वाइदगी सेंगलबा सिटी अमसुंग मसिगी अकोबदा लेरबा मफम सिंगदा मंगादि लोइसनगने मफम मसि नौसुक थंबा सऊदी अरेबिया लई ऑनलाइन विजिटिंग सिस्टम अमगी खुथांगदा चे धरकेबा लाख मंगा लिसिंग याखै के निपान खेनबदगी खलखेबा थरम अदु मपुंग फाना कोरोना वायरस के वैक्सीन कापथोकलबा अमसुंग मसाकी मदम कुइना नारकबा अनाबसिंग लेतबा सही तरका निपान दगिना हुमफु मंगागी मियोइसिंग खक आयाबा पे अतोपा पाउ अमदना कारण तौब फेसबुक की एडमिन आइडेंटिफाई तौनदबा पुलिसना फेसबुक हेडक्वार्टर कनाडा हाइजखरे कांगले इमा की हाइना हौरगा नतै चातबो होइसिंग समथबा सोशल मीडिया की फेसबुक ता कारण तौरुबा अनिगे बेलफेयर कोर्टना रिजेक्ट तौखरे फाजबा वहिना अहानबदा कांगले इमा की हाइदुना हौरगा नतै चातबो होइसिंग मरकता हापलगा नपीसिंग हाइदुना समथबा फेसबुक पेज अमदा चिनग्रबा पुरित अमा लिलगा टिंग टिंग लाउ पिक्चर अपलोड तौरिदु इकाइद्रो नसादा इन्नबा फीसु याउदना पिक्चर थागलिबदु नसाना ओके हाइना ताकपीरे मदुगा का हाइबदा करी प्रॉब्लम नो हाइबा फाजदबा अकाम्बा वाहिसिंग लौथोकजरे वाहिसिंग इदुना मे कुनगनिथोय लिसिंग अनि कुनमाथोयदा सोशल मीडिया की मरुवैबा प्लेटफॉर्म अमा वरिबा फेसबुक दा नुपी अमगी फोटो सिनदुना अपलोड तौरुबगे मायोक्ता साइबर क्राइम यूनिट इम्फाल वेस्ट की सब इंस्पेक्टर के ऑफिस न मे कुनगा मगा लिसिंग अनि कुनमाथोयदा तोरकपा रिपोर्ट की मतुंगिना हारबा फेसबुक पेज असि के एडमिन वरिबा युमनाम पीबा कोबा मियोय अमबा फानादबगिदमक आइडेंटिफाई तौबिरक नानबा इम्फाल पुलिस स्टेशन की माइकैदगी कनादगी टोरंटो द हेडक्वार्टर वरिबा फेसबुक द आइबा चेरोल अमा थादुना हाइजखरे वाफम असे साइबर क्राइम यूनिट की एसआई असिना तौरखिबा रिपोर्ट की मतुंगिना इम्फाल पीएस ना रजिस्टर तौदुन लखुतखिबा केस एफआईआर नंबर 90 क्लोज 6 2021 का मरी लेना फादुना हौजिक फाउबा जेल द थमलकले मियोय अनि की माइकैदगी मखोयगी अपोकपा अमसुंग अपोकपिना मखोय अनिबो बेल पिबियु आइजन तौरखिबा प्रेयर अमा सेशंस जज इम्फाल वेस्ट न खनरबा मतुंग ngarang पिखिबा कमन ऑर्डर अमगी सरुक फोंदोरकपने माथोंग बरम खंगदबा अकाम्बा वहिसिंग सिनबा फेसबुक पेज असिगी एडमिन हारिबा मियोय असिगी मथक्ता महकना अपलोड तौरखिबा नपी अदुगी अपोक पि मामाना साइबर क्राइम यूनिट इम्फाल वेस्ट ममंग थादा रिपोर्ट तौरखिबने माके रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना साइबर क्राइम यूनिट न मरी लेनरिबा इम्फाल पी एस्ता फॉर्मल कंप्लेंट अमा तौरकपदगी पुलिस स्टेशन असिना केस असी इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 153A क्लोज 1 क्लोज B 354D क्लोज 2 509 34 IPC अमसुंग IRWA के सेक्शन 46 की मखादा अरेस्ट तौदुना लौखटपने अतोपा पाउ अमदना डेल्टा वेरिएंट मालेम पुंबदा चैथेंग पीबा हौरे इंडिया दा इहान हना संदोरकपा थेंगनखिबा कोविड-19 के अनौबा डेल्टा वेरिएंट मालेमगी लेबाक पुंबदा चैथेंग पीबा हौखिबा लोइनना ममल जाबलबा पुंसी के आरेमबदा मंगन बाहुखरे आइना यूनाइटेड नेशंस ना फोंदोरकले यूनाइटेड नेशंस की वांगलोय अमना फोंदोखिबदा मालेमदा कोविड-19 की अनौबा वेरिएंट असिन अकन बजैथिंग पिरकलिबा असे वैक्सीनेशन की थबक थौरुन का हेना खुमांग चौक्सिन बंगम दबदगी हौजिक अनौबा वेरिएंट असिन नहलिबा अमदि सेलबा सिंग असे कोविड वैक्सीन कापथुक्त्रिबा मियोइसिंग नि मरमदुना लेबाक सिंग द कोविड-19 वैक्सीनेशन की थबक थौरम जारिबा मखै खुमांग चौक्सिन हना भखोना गदबनी आइरे आरोबेद कंटेंट सिंग असिगे मरुबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिन हदमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिदिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लैनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगन पुनमक पो अमुक हना थागा जरि